Jauh-jauh tusa kajam-jaman nama kajinana surivat. Saka tusua kajam-jaman aurja supuina kainua semas imazai toa ipisio. Imazai toa dusa kayan imazai toa itakaran patu tapurua karan. 以佛所书2章1节到10节。拜，di mo ka taisangas maro na matsayangamun toano patsvak katoano pasarisario. Toazwa na ki pararengemu toa na kuya asikudan nusa ikatsawan. Sano kirarain toazwa na jemaja sutoa pitsur noa marka karvarvan. A mavan na zwa ki pu sensensengan a pate tutsu itoa inika ki parerain toa semas a caw-caw ati satan. Ka taisangas na maya iten taya maju uta sate rerain toa salingan noa ta kina cabat-caban. Sate pasusu toa kina tingrayan nuata kina cabat-caban katwa ta kini neman. Manasika na maya iten toa zuma a na mapenetanga to kina mali nua semas. Dakwa na penaramu a pinauran nua semas. Na penaramu azwa kiliva kecanuiten. Manasika ka maro na matsayang iten tuata patsvak. Pina ki saselang iten tai Kristo apa pevalut. Pai ano sinika mapaseling mavan a na pakisumali a paseling noa semas. Titen ai tai Kristo Yesu pina pevalut iten noa semas a paki saselang tai maju. Sate paki saselangi uta a palawa ketua i tari vavau. A sini ayat toa zua uri papasung toa caw-caw a masa sevari-varit i kacawan toa zua na penaramu a paseling ni maju. A mavan na zua pinaka tai Kristo a kiliwak ta nuiten. Pai ano sinika mapaseling mavan a na pakisumali ya paseling ta numun a na masaru toa semas. Ini kanu kinudan a marai. Sini pakarwa a pakalawutan noa semas sakamaya. Ini kata sikudan a marai. Ula nekano makaya a misa kemudan a caw-caw aya patarvan aya toa a semas mana na mati ta nuiten sate kasensengi a mumal a pakatai Kristo Yesu to uri kipu sensengan toa nangwangwa a mavan a pinadire a pakasangas noa semas tu uri ta pasusuan aichu kai noa semas. Tu cua kajam-jaman a sini pupatarvan yu jitu tongko. Pina pevalut itin noa semas a pakisaselang tai Kristo Yesu aya. 基督徒一直是台湾社会的少数，难免受到社会及其他宗教的价值观影响。长久以来，台湾教会也受到力求教会增长的影响，强调洗礼人数，却没有把学道班、慕道造就班列入受洗的必要条件。宣教师梅建务牧师曾记录，当时教会接受慕道者的洗礼报名后，最后通过受洗的人数常寥寥无几，令人感到忧心。慕道者是否深信基督能带来救赎的恩典，或者是拜另外一尊神明而已？100多年来，台
台湾的教育普及了，却不代表人对信仰的了解更深入。对信仰一知半解的信徒，常受世界的价值观影响，不愿意多花时间读圣经，认识真理。如何不成为一知半解的信徒，值得我们深思。Sinaya tu cua ka jaman-jaman. Satu cua ka jaman-jaman asin na apuro ima zaitua. 5 karan sin pasamarau tanutin. Manasika ka maro na matsaya ngaiten tuata pa sebak. Pina kisah selang iten tai Kristo papabalot. Pai ano sinika mapaseling mavana na pakisumali paseling nua cemas aicu kai nua cemas sa aicu sini pada jika tentin tu soka zaman-zaman latinana kisamula avaika sumupu tuamana kai nua cemas takamelang tuamana na penakarwarwa kai kaulidan na kai ya pasamaro tanitin kumali ana mateno na mapavali-vali ta jita itayao no ini katina vaika kipaki no katina kisamula tayawa kipakin to mana kai no cemas tara mataurati tara vaikatina pakazwa to mana ini kasinerengan no cemas inkatina rukilaru ngatan to mana sini pajaje kata no ta cemas auri madiritin pakadiritin to ta saruan tayau saka masih tusu kisamulayanga nakuya kinumnento aichaku sasupona sisyo masujika ngaken noya yamun inianga kanangwa inianga padia adona matazwa sikinumman tanangwa taria wata jikang tasi sikalaroyan tuamana kaino atsaman supui to sisyo kainuri 我们要不断的灵修，不断的读圣经，我们这样才会认识真理。那个呀，其实忙碌啊，早早，爱出门那是你把它这个，是你把不必做的都做个zaman-zaman dan mungkin ama polat, latinana disamula ama polat, ayakana pasamarau. Satu cua sini pakai menem，我是一个对信仰真理一知半解的基督徒吗？ 我可以做什么努力来改变这种状况？现在都做个zaman-zaman arucam iga luina kinumnen, tina gemalua kinumnen, saka kai nuli。亲爱的天父，谢谢你丰盛的怜悯和浩大的恩典，使我还深陷罪中违背你时，就能因着基督的恩典而得救。求你让我依靠你的恩典。 远离罪恶的束缚和捆绑，让我因着基督而有行善见证你恩典的力量，并帮助我更了解你的心意。Mali-mali aru kiliwakan anya kamay taliwawaw. Mali-mali su pinawayamen tua su mangwaan asu salisalam kau darawata su pasili saka Tomas nuidamen tua nya tesalu-salu tanusun patswa ke tanusun lamna nameutan anak kiumal sakana masijua tua mana su pasiding mapasiling amen kiau ngaken tanusunanya semas ori nama kaya ken anak kipaparang tua mana su pisur asu migumi ori ni saja tua mana inadayan saka nama kaya nama so adayanga lamana na makaya masijua toa te kirisitu papasun toa ngwa asu kinudan asu pisul saka semas ori nama kaya kenautan atamaraloi toa mana su varung asu kinman ayakana inuri ku inuri pakata songadam di Yesus Kristo amen
mali tu chua ka jam-jaman nama ka tina misa selang akilarai tu mana kai no sebat latina na cakisamula latina na cakamelang tu mana kiliwak tu pisu no semas sa cavai ka dindu sa cavai ka pasamarau tu timai manga cakamelang tu iswa cakamai taribawau adi Yesus Kristus ayakana pasamarau so ka mali latina na suliwa tu so cakini adawan taja 平安